makin Bapak jadi incenen alit-alite belajar bahasa Bali indik paribasa. Pemekasnya nih indik wewangsalan. Wewangsalan punika pada sekali tamsil utawi pantun dari bahasa Indonesia. Wangsalan guna lingganya nih wangsal. Wangsal oleh pengiring an. Darusnya Nabi ini sampun oleh pengiring an. Wangsalan. Wangsalan punika kedui purwayang malih. Terusnya wewangsalan. Oke. Sukseman wewangsalan punika lelampahan separi pola kalih kanan jame sekali sesimbing sami sade pedas suksemanipun. Wewangsalan punika kewangun antuk kalih lengkare. Jadi nggih. Wewangsalan punika kewangun antuk kalih lengkare. Jadi makin Bapak jadi incenen contoh nami. Dije kacang itu koma. Dije pedang itu jemak Malesiki. Asap menyang menjegau. Engkau dengar haji kau. A few moments later. Tipal, mai belajar wewangsalan mumpung belajar ini ya Pak Made. Mai nake. Tadi apa? Jangan di ke sekolah cengangon kaman. Tuh, jangan juga tadi siap merecah, juga tadi melajah. Oh, dua game paribasa. Mai Jani ajak ke belajar wewangsalan. Main lagi. Karena buah anggur ada cewek ajak nganggur. Wih, dua jangan rayu. Ngapa kabus isi gradit? Awak bobo bagus dikenik. Buah satu mau ada kuku, awak bodoh ada angko. Beli lempok, beli buah, dia pencang belok, sing masalah. Another one. Juga toge ketimpalin lodek, nilai canggih gede sing ulian nyontek. Melikuta dia bian base. Dia stone ulian nyontek, ni penting nilai canggih gede. Terus kape bung raja, sud planan api jalan jadi melajah. Yang urut satu. Be kan be tuh. Langsung kedua nyambung Nah, jadi agak mai tang. Main maju. Agak kini pang agak gitu. Pangonya ngena nah di kamera. Oh, kamu. Nah, pangonya ngena kamera. Agak main dek, main maju. Ya. 1 2 ya. Ulang nomor 2. Langsung tang. Karena buah anggur ada cewek ajak nganggur. Dua jeung rayu. Ah, gitu nah, Saten. Tenang. Buah satu mau ada kuku, awak bodoh ada angko. Beli buah